So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is, it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulumnaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music. Ni sambulu binaka say kwengo na Vakaleleka ni nonda tukutuku rogro na weekend na linvanua na kena salutu na isau ni wewai potegi buni mataka ngona tukutuku e wandi itaka na bunlawa o aya Sayed Kayum na moto spirit en lutu en rosa buna sende isau torbagni mataka ronandola toluson gobitu na sende ndona lita diseli maina ronandola rusluka ono kina ronandola waluna sende ndona lita premix lutu en rusul kabana sende isau tegibuni mataka ronandola rusul kabana sende dona lita kina karasini maina $2 vitsul kabana sende kina $2 ono sahul katul na sende kina ngesi se gas wa poindi va 5 kilogramo LPG maina $10 ono sul kabituna sende sa lut sombu kina $5 wa sahul kabana sende na tabaya tinika runa kilogram na keni sa umay na wasal ko $1 ono sol ko bana sende kina wasal ko $2 wasal ko na sende tuno kayu mningo tugu ron ron na weekend na linunua wambimbi nindol mga tigo na ngaw ni maraw erandike bro no visa na rabengra tigo na tol ni sala may na sinu na kumbo enangarati ni kamba nimbasi na S9 may na sinu kabuna na kena kama ya bubandu tini kando na basi token na kamba nyongo tukuno jono kona na polisi seda ke nimba kumbuka ni anga ibarita ka bwana security erno bisa na kena laura na kumbo nimber ninga ngiriti na tamba nimba kumbuka ertu amba kodaro na polisi nimba kumbuka na kama kasyanga kini tete kina bibale toka tiki bana garati ni basi ongo wasibi na tamba vale ka toka ya sana tini kando na basi kama yabu kava kama watiki na nga tukuno ritesh nair na polisi seda ke ni S9 ni tiko ne sa wela boni wata dango en $2.2 million ka bambauta ni atiki buna kama mai na na wani libu mbula se tosu tiko na kena wandi kebi na wakadal kango mai na tamba taka ni bisa ke na tambana ni mbogumbuka wandi tako Joseph asirang lang na chairman ni Public Service Commission kina tamba ni wale tukutuku ni nonda bol ni walesi ni sa wakadingu mai en na nona tutu dapat guna bulongo na nonna kontraki kabarita ko sirang langi ni nasyang ni sulita lendo na nonna ibola ni kerkere ene tutungo ena buguni to mate benga rabitu bo chemeni na PSC merute bana embaki kinagito warita ko ilesa tani bulu nandoni butabuli ni tim ni TFL Fijiana ni saati ko non rangangandre son dongito mebunotani merre levena na mate tim ni TFL Fijiana kuriota ni bula ningo labeta talanga nai watangende ni gitu ni timi dina nirton ruka na final ni peleti ve Australia mai Dubai ia sianga ni wale taka na non rato wi barau ni gitu na timi tiko ene ka onni tutu na tim ni biti ena tim na pointi katuna tani bula ni ndondo no merto na bako ku na onelewa merto banti tekirto ena sot ni Olympics mai dapat ke kerna Vakaleleka non de tukutuku panu ni binaka ni wadeng teng leleka na mun madongo ni wadeng binaka Saruando na kaloko na Radio Fiji 1 ando may wiki na buongani binano Nisambula binaka na ngono baro taki ni rongo seri na ngono ni Ndreko Malolo Nisambula binaka oye wa meli kilangi ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka ena rua kina vana keloko na ngauna ni rongo mani sana vaki na wono na ngauna ni rongo sere ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na buongani biyanu yanu